Ke pele monate haholo ya Glenn Jones sa re fela jalo All for You. E meraro metsotso ka mora hora ya bo robong. O sa le teng Dr. Novi Stuba Majwe Transformer. Yes, Tebza. O shapo jwang? Ke shapo man. O monate? Yeah, no ntse ke ikoka. Yeah. O ikoka. Ke ikoka hape. A ntse ke ikoka tebe mara e hlete bolona le rate man. Ai. Yeah. That's bophelo bona le dintho. Which? Tsa teng. Ke bophelo. Hai tebo. Yeah, no bophelo bo No jwang. ntse ke kopa ska ntse ntse tsohle. Go jetse batho ba bang gore bophelo bona le. Na go o khone le nna se. Go jetse ntse. Ai, bo khone le nna hlomo. Ke tsa batho ba bang ka po jetse mamamedi bophelo bona le eng. Na khone le nna. Mamedi dumela ka le dumela malapeng re dinye kgolo ya Motheo FM 88.5 mo re go tsantsi ya teng mamedi wa ka ratang ke mona Freestata Bloemfontein Mangaung batho ba ka TikTokong ka mane TikTok ka ke Dr. November ka pa ke Pastor November ka Dr. November ka Pastor November o tla bo fihle TikTokong ya ka kanti Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live ho yona be ke ba live TikTok nya ka TikTok ke Dr. November ka Pastor November ke ka bola ke batho ba bang TikTok mona ke shebile di comment tse di Yes. ntate mong o re mosadi wa ye o re ho yena ntate mong a re ke motaung a re mosadi wa itse hey baby monna wa hao morutu wa hao ke eo jwale ye mong le ena o comment mon o re le ena mosadi wa itse ho yena morutu wa hao ke eo ba di partner dia hopotsana ke na go morutu le ke and what are you aware doc gore o sole kaolo ya di relationship tsa batho ba bang haholo batho ba bang le ha ile hore ha yo partner ya hae pele hae ba bua na ke aware na ba hopotsana ba ke aware ka nnete ne re le ba modimo ma ke opola ka nako e motlile bua ntweng wa bohlokwa Dr. Novi o re ho kotsi relationshiping hore o hole o le mong we nkiwa bua ntweng wa re mamedi o hloka hore a ska mmela dintho tsena le mong a bitse motho wa because ha o hola o le mo relationshiping e ba kotsi o hola o le mong o le ka mo relationship ile wena fela informed o bala di buka o mamela di podcast o mamela radio but motho wa hao yena ha o ba le tsebo tabeng ya lenyalo ena ye mong ke ena o tsebe ke bana ba tshwanang le nna o dula lebe ka classing ile ngwe maro yana bo sa utlwe teacher ntse bo se interested o tsebe ntho ngwe ntse sekolong ke yona ye ne sa mamela no sa be interested ebile mistress a mpotsa potso ne kutlwa le personal jwang wa because wa mpona na ke interested in 25 a mistress a mpotsa dipotso ne ke bona le personal a bohloko jwang o nkenya ka dintho tse tsa because agreewa ene kutlwa le attack ke re mara mistress o msukela ke kena ka dintho tse a ntsa bua ka tsona mo ene wa bona ene nna modimo ile tla mjetsa gore ke tle ke se ka di kena ntho tseo ya ne re rutwa bono nya tse pedi di sebetsa ka no nya tse pedi no amana na mamedi ai sale ke le mo profeta o twa gana na le rutwa bono nya tse pedi di masfato di sebetsa ka o ga ona mo e tlo thusa ai sale man ke bona tebo ke re mara ntho ya dino nya tse pedi ya ona mo e tlo sebetsa ya ba isalo ya breaking wa ga ka koma ka re ntse ke duletse ka ra class ena hiyo ya no nya tse pedi ai o nene le troiswa fariki o te le se fariki na ke tsebe fariki ya ka tsebetsa tene di robala teacher a nshapele hore fariki ya ka tsebetsa tenya le Dr. Novi di kena di sebetsa ka ntho tsa bo di fariki ne ke dira fariki ke shapela hore fariki ke shapela tsebetsa fariki ya nna ke na ndimo ya sala mpontsha hore Novi ntho tsa dinonyane tse pedi le fariki le label le bua sto wa yetsa wa idroya le tlise mon mistress a tshwaye ho topasitso a o tsibile o droya fariki di sebetsa ka ntho tsa bona no mpola go jale mistress o no bone ka go ba phesa ha o botsa dipotso o mpotsa jwa because o mpona green text sa mamamela yeah no
Yeah. No, but doc ntwe ke elelletsweng le ha ile hore mohlomong e sa lo ya breaking but o di shebile. A o di shebile. No, ke mahofela. A o di shebile doc ha motho o mametse o soka o bua ntho tseo kaofela. Motho ka banana ntwe o tswela sekolo. Motho ka banana o tswa study di PhD nkwana because really how bua mane o bua kelelo. Yeah, no ke leba modimo because I mean when you sit down that do sheba hona le batho bana le bohlale bo ba buthotseng sekolo marona le bohlale bo batho ba bomba bofeng ke ndate modimo. Solomon o ile a grace ka bohlale bukeng ya marena pele chapter 3 o ile a grace ka bohlale. So hona le batho bao re ke nahana hore mohlomong moruna re bana ba hauhetsweng hore ka nnete modimo re fe bohlale ba hore dintho tse di ke opola ntate mong a ntsetsa ntate moruti November ntho tse o qeta go bua ka tsona ene le motho a rutile haholo a re Dr. November tse o qeta go bua ka tsona no tse o qeta go di ruta kerekeng a re hona le motho a ntseng a ngola buka tsona mara ha se publish yo a re hona le motho a ntseng a ngola ena se motho mo ke motho America ka nnete ke nna le hetebs a o teng doc ke nna letsatsi le fihlile ke bosiu bane mo teng re qoqang re thusanang ka taba tsa lerato. Yes. Yeah, but ntho qeta mo bua ka ona ke nnete ntho ya hore ibe ka ramanyalo ntate wa I develop kapa mme wa I develop ka knowledge especially ka ntho tsa manyalo o bothola ntate ena se phati ya ntho hiyo mme ba hola a le mo yo tlo ba mathata mme yona tlo safara lenyalo lena le tlo jara ke yena because ke yena fela jwale yana le knowledge ya dintho tse ding a dile ne jwang le tsona ka lenyalo kapa ke ntate so I respect batho ba mamelang ile di couple ka nnete ka ba hlompa ke ba hlompa ka tsele makatsana because ba nnete taba le nyalo tebisa le taba di relationship ha re ka ratwa re di bile le a di ka tswa di bile le sekolo dintho tseo a di ka tswa di bile le sekolo so re iphandela no and that is why re tsani photo tse ngata manyalo le di relationship so re le banda tse modimo ka ntwe na re betsa tsimena hona le batho ba buang ka manyalo ba nka di experience tsa bona le di failure tsa bona ba rutang ka tsona ka nnete so ba mamedi tshwantse ba involve di partner tsa bona. Yes sir ka nnete le ha ile hore mohlomong ha o so nyale ha o so nyale batho wa bona gore wena le motho o nna le moleang batho ha o bona gore ntwe ke papa di fela ya ha o no investa o yona batho ba bona le moleang le a mamela le tebisa ntho tota was very powerful what's one thing e tota ba kona ya le ha o soka o nyalwa but it's very important ho mamela dintho tse o thusang ka ntho ena yo batlang go ba yona di teachings tse buang ka lenyalo di podcast tse buang ka lenyalo and tse buang positive ka lenyalo because ka madimabe di podcast batho ba bang ha ona ba bang ba bua very negative ka lenyalo ba bang ba repenta ka kwa se lengwe motho ile a failwa ke monna wa hae o bona dintsa banna ka fela le dintsa tse sa deserving o ratua ka fela le bontate ba bona bo mme ene bo mama re a pentua but once una le kelelo ya lenyalo ke hlola ke bua ntho ne ke guys once o qala ona le kelelo ya lenyalo qalela we develop and then we equipped ka ntho tsa lenyalo because bohloko ba runa ke hore re batla ho ba di husband ka ra lenyalo o sa ka wa qala ho ba husband before lenyalo sure yo re batla basadi ba batla ba di wife ka ra lenyalo kona a qalang a batla ho transformea a be wife ka sale ka ra lenyalo ene ka ra lenyalo ntata ha o sana nako tsa di transformation no tebo that is why re sokolang that is why matsatsing ana ho sokolwang because a re tsa mohlala ke entse mohlala last week kapa ke bekentse ka itse fitileng ke re ha hona teacher e kenang ka ra class a ba lo qala o ba teacher ka ra class no o ya university o be teacher before o thola sekolo so sebetsa mo so kapa o be mistress before o yetsa jwang o thola sekolo so yetsa jwang so sebetsa mo so mohlangwe kenang ka ra class o ruta o ba teacher ha o qale tsatsing lena o ba teacher o bile teacher that is why re na le ba teacher a qetileng sekolo ke college kapa ke university whatever ha tswa teng o dutse hae but antsa dutse hae that person is a teacher a soka sebetsa o qualified it's a qualified teacher ha kena ka ra class se le teacher na o runa re etsa o thole motho na le kelo la lenyalo but o se ba behave attitude ya hae motino wa hae
metsamo ya hae puo tsa hae wa bona hore motho mara o ipolelle ka rakelelo o batla go ba a wife mara ha o mo sheba behave attitude meoteno ka o fela dintho tsena e ntse le ngwanana. That's why ke yona ke utlwisang that's why o reng la sokola ka rena ke tlo jwetsa re sokodiswa yo doctor no ke tlo jwetsa re sokodiswa ke le montate o na le kelo la lenyalo then ha qetela o sheba behavior o bona puntsu nunu man ntate ona puntsu nunu man puntsu nunu watch puntsu nunu ke ntate wa puntsu nunu puntsu nunu behavior na o tlo go jwetsa jwale bothata bo fihla kae ha ba qeta o kena ka ra lenyalo. Now ke hona jwale ba sebetsanang tebo kupa mamele le mamedi wa Motho FM ke hona ba sebetsanang le ho tjintjha ko hona o tjintjhang mokaubero ona wa puntsu nunu ko hona mo tjintjhang o mo rutang ho ba a husband o mo rutang ho ba a father. It's a responsibility ha jalo wa ruta and that is why re na le basadi since a nyetswa so enjoy ho ba a wife to the husband. Ha isala ruta ha isale le teacher mmeno ha isala ruta mokaubero yona legend yena ditimona le no hlabile le nkokwane ka shopela legend ya khale ai ka legend on kutla tebo na ngutla tebo hantle dog meno ba tsena ha so enjoy hona le basadi ba soka ba enjoy ya lenyalo since a nyetswe because I said yana mosebetsi wa ile ho ruta into legend ena into the responsibility ko no to mo ruta go ba a husband if o sa ruta ko wena o so le mosadi wa hore baby ska tsamaya tjena ska etsa tjena ska etsa tjena that is why rena le basadi ba soka ba enjoy manyalo a bona ha isale a nyetswe mara so enjoy monato wa ba a wife to the husband because also be le husband mara o nyetswe do you know that rena le basadi ba soka ba ba le di husband ana husband una le student and the student la tena slow learner ntho motho buang le yena 10 times sansa ipita ntho buileng le Dr. Novi because ke the student la slow learner o re hona le batho ba soka ba ba le di husband tebo ke student yo ha ona husband una le a student because jalo so kwa no tshwantse mo lecture kwa no mo ruta ko wena a teacher to this person the same way le bonta tse ba bang ba nyetse ba ntshitse di lobola but the same man ya lobotseng ya nseng lobola ha so be le a wife because now that you know ke yana jwale ya responsible ho ruta mbokoto yena mbokoto yena e sa batlong ho change puntsu nunu e sa batlong ho change ko wena jwale tshwantse mo ruta hore baby ska apara tjena baby ska bua tjena baby ska nkaraba tjena baby ska tsamaya le boma ko wena jwale e ba responsibility ya hao as a husband ho ruta mosadi yona. Now you don't hona le banna ba ntse di lobola ntate bara ba soka ba enjoy ha ba so be le di wife because jwale una le student lena la mme wa khale wa mbokoto wa dala but now you will never tell me ba hana le ka ba manganga le ka English but you never tell me of to do of the go Texas ba manganga English you never tell me of the go front city access we put man I'm telling table now that is all about today banyala na mara ba so enjoy manyala a bona why Dr. Novi because re nyala batho ba soka ba ba ready ba neng ba soka ba iputlele ke hlola ke jwetsa batho mo mamedi tebo wa bona ke dula ke le wena ke sonya mara ntate tlo go jwetsa ke hlola ke tsho ke re ha hona mosadi ke mo fang unnecessary mosebetsi unnecessary why if ke hlole ko ba husband no ke be ke plela ke tlo ba husband mohlang ke nyele ke nyetseng mohlang ke na le mosadi then o tsho re ke tlo frustrate ngwana batho yo ke go ba o ipeta tebo if ha ke qale no ho ba husband ke batla bua le bomme ba soka ba batla ngonyalo mama if you are not how early today ho ba a wife untso le mong yo o tlo and manyalo a rona that is why re reng ana le toasties ke bon thuse hlema mo bua ga holo le re ke
Toasties. Mo batho ba buang haholo. O thu wena o bua haholo o toast Ke di couple di bua mo. Nyala le toasties. Toxic. Ke batla no, because every day wabua because batho ba kena ka ra manyalo ba se re. Now kanti there is nothing wrong ho tlo etsa di touch up. Ho etsa di touch up to change to with the touch up ke re fela baby ha ke rate 1 2 3 now o moruta wena o betere mara ha o moruti o ba a husband hona le difference hona le o mo lokise a be the way o mma wena o mo rata ka teng but already o kena ile mosadi sure. Now the biggest challenge is when o tshwanela o moruta ho ba mosadi. That is the biggest challenge. But who beat it? Kantin tshwana tshwantse re ra yetsa good ruta batho runa ke morute nna now re ya kai ha re rutana runa re bua ka di love language ke moruta bo di love language ke morata ke moruta le yena o nruta. But now today we don't do that. Re mosebetsi wa runa ke hona re rutang batho ba basadi, and that is why te bo manyalo a le miserable ke di commission mane commission and o tlo go jetse bohloko he jwale ke ena jwale ntwe bohloko he. Now hona mona hona le a fila ngoro wa hatello hona mona because how so we tutela mosadi wa hao ile wena moruta ngore o ibe mosadi hona le ma tlo fila ngoro wena o batla it's all about you wa mo control you are a control control fridge control fridge control fridge yeah control fridge ha ona la tlisa tebo ke tsepa o ke kwa papala ka o ke wa papala ka seriti sa ka tebo tlo nkwela ka English control fridge mo mameti tlo botsa jo tsana wena you are control fridge you are controlling Cortez ka mono ka utlentse ska tseya tshimo Cortez ska tseya tshimo yeah ke yona dog but ungutlile that is what, because how so we to tell motho tebo ke man ma tsamayang a fila hore wena o batla o mo tshintsa ke man mo o tsamayang o a tsamayang a fila hore wena o batla mo laela because jwale ko wena tshwantse mo ithutele yena. Batho ba ba tshwantseng ke re ba bitsetse meeting ke bo malome bana ba batlang lobola ke ba bang ba batho tshwantseng re ba bitse why ba tla ba tise di gogotho mona ka moqebelo ha re tlo kopa re kopa ngwanena ba tlo tisa di gogotho mtshana ngwanena wa rona re batla 80,000 ka re batla 90,000 batho bohle ba ntse ba batlang tšhelete ka motho ha hona letho lo ba le entseng ka yena ha ba mo ruta mo hore o ba e wife king ha ba mo ruta di responsibility ba o nea morwalo o reng ha o fihla wena jwale ke itlo ba responsibility ya hao ya hore jwale ke wena tshwantse o mo change. Dr. Novi o jwetsa nnete tsebo kana go bo malume ba mo buelletso o patetse yo o tla le madinyane a hae ba bararo madinyana tele ona ha ba rutwa hore ba behave jwang because ha ba tlwaela le ho ba le ntate ko wena jwale o tlo ruta mma bona o tlo ruta le madinyane ana ha ba jampe di soufeng ha ba di tlolele di tlo fumane re tlinne fela ntse re a hatento trape soufa ha o ane rona re tsebe soufa tsa rona re rekile China a sena tse tlileng ka dita ke sa thapa ke tsa bo China kwa a e trape hore ko rutle hore ene maya ha mo sheba so re siene my boy
a gapele koloi ya gatse ka koloi santse no re my boy no smile pe anke di dano na tsele ka koloi nga je di madinyane ya Hai ke mosebetsi hai o tlo ruta madinyane ana o ruta le mmabo yo o tlo ruta madinyane o ruta le mona molio mona molio doc Ubani hona le banna ba holo ba tla ka madinyane bo bontate bana ba tla ka madinyane ba tla ka squat jalo tshwantse o tlo ruta mona moholo o tlo ruta le and o tseba bontate ba bang he ba gopo bona nako tse di bile ba sia le madinyane a bona le step mothers ba betsa ba o thore ntate no tla ba a tlile le madinyane lenyalo ha qetile ka o di weekend tsa mo ya majitheng o sia le madinyane a mahae o sia le madinyane a mahae yo hai ibiling bana ba English doctor no bana ba English ba mami madinyane ana sgo ba sgoa mami Lura tshwanetse re qoqe ka English mpotse re qoqa jwang ka English nna ba hana re bitsa bontate ba re bitsa bo ankele o ntata ye stepfather ba re bitsa ankele jwang sure ai ajuda Ai, God. Was soll man denn mit dir? Was war das selber, wo wir sagen, ai, Tamaya do. Mar wangu ka tebsa. Kore hai bo sheba today, why manyalo ali toxic. As much about what ba chincha mutare monna ka toxic. Some people they don't check lor toxicity and you are not there is no way lenyalo le ke about toxic when hona le motho ya sa tlang ready for lenyalo. Yes sir there is no way relationship ke about toxic where there's no mo kopane batho ba se ready for lenyalo. There is no way let's discuss because no it's your responsibility to shape the life you this person who enjoy either in a husband or a wife. That is what I'm telling you, Debo. I'm telling you. Urutele motulutini. Markana go tsene batlo. How much etsa re be mar musoni mo khutshwanya ba rona. But this is my lifestyle. Lifestyle. And sometimes I be marakira ti de utina ka te. O feel only unfair. We feel only unfair. No, and Munaka unfair can it choose a lutin and one hatter. Get your mom mutan and jetar marna. This is my lifestyle. Get uswak. Get once or decide hunyalo. Huna lead the lifestyle it's also something to change. You are forced to change. Yo. Hi doc. People they don't understand. Company enwele ngile rabua ka yo rare ina lead expectation in huna leading tutoring how fika company yo di yes la haiba no tswa company yo yes but immediately ya company yo there are things so to di chinchang in di tlwaelo tse no di tlwaetse tsa company yane but now okay o company yo sure now the first thing you to a change. Number two, you to align yourself your company. You are forced to align yourself. Marriage is like that and that. How this is the new company. New place, new environment, new boss. There's no way you can one thing. There's no way. Dr. Novi. There is no way table. That is why Mumamedi how some Sebeta company young. You are forced ulonga job description ya monu utonga di bibito milawi thing ya company rules and regulations company let's mo tswante. And number two, life ya buhlalela ifapane le life ya o sebetsa company. Come on Dr. Novi.
life ya bohlalela ha o le mahlalela ka mantswe a mang you don't belong to anyone. Yes, therefore you don't need to have any uphile ka melao e teng because o batla ntho o tswa ka nako o batlang o robala ka nako o batlang o etsa ntho ngwe but immediately o qala o sebetsa hona ntho tse tshentjang. The same way once ke soka ke nyalwa ke le tsena ke le single ke na le right ho etsa ntho ngwe ke batlang he ha ba ke batla ho etsa dintho tse ke di batlang ha ke di etse because I'm single but immediately ke qeta ho nyalwa kapa ke nyala hona ntho tse tshentjang. Lenyalo le re hloka le require change and batho ba willing to change. Yo, na le ya bobedi ne khala re to bua ka yona ha ke a botsa le re to bua ka se ke kene moyeng o no so kene moyeng, it's fine. ya bobedi ne ke khala to bua ka yona tsatsing ka sekoleng ke ene ne re bua ka yona last week. Today ha rena batho ba batlang ho builder o pela re bule ka re ke khala bua ka topic eo we don't have batho ba batlang ho builder. Yes. Yo te bona na qala bona ntshitsena le fatsile le kgopojo letse Re se re batla di ready made. tebo batho ba batla di ready made. Ai, basadi ba batlang banna ba batla di ready made. ai, Banna ba batlang basadi ba batla di ready made. Bankileng banna ba batho bankile banna ba buildileng le basadi ba bona gore banna ba no ile mo ba leng teng monna eno buildile le mosadi wa wena o monka because a sa buildile. That is why rena le batho ba ratana le batho ba nyetsweng because of ba batla batho ba se ba le ready made. a kene fela. Ai, Dr. Novi. Yeah. That is today one of the things that's going to be difficult or about banyalane. It is because today ba batla the ready made. Now here is the problem about ba batla the ready made. Number one, motho ba batla ready made to go jetse ntwe tsa batho ba batla the ready made ke. Ke bo selfish because ready made ke mo wena to withdraw yang o sa deposit. Ai, Dr. Novi. Batho ba batla withdraw ya Basa deposit. Sure. Okay. ntho ya tsa gore batho ba batla di ready made Okay. tsa banna di ready made tsa basadi because ba batla to withdraw. That is why today batho ba tsamaya ba batla di relationship ba rwetse ditlhoko tsa bona. Mo mamedi ko pa le nkutlweng hle mo wa motho FM. Batho ba batla di relationship batho ba batla manyalo batho ba batla di commitment mar ba rwetse ditlhoko tsa bona. Ene motho yana rwetse ditlhoko o lebetso le motho yo yang ho yena. There's a possibility or loko pana le motho a ntseng ala le dintho tsa di hlokang so I expectile gore wena le yena le thusane. But today the reason why batho ba batla di ready made is because ba retse ditlhoko tsa bona. Motho batla fela motho a tlo mo thusang ditlhokong tsa hae e seng gore yena a thuse. No, e seng gore yena contribute. That's why we're ba selfish. That is ke ba selfish. Ai na le nkutlo mamedi wa Motheo FM. Ai, Te ungutlile ke tsena. ai. That is why rena le batho ba qeteletse ba ratana le banna ba batho. And go go jwetsa mosadi e mong le mong ya ratana le monna motho ka bo madimabe monna yeno na o tswa from zero. Mara hona le motho ya neng a builda le yena. Wena the reason why o mo batla because o sana le everything. And ka bo madimabe hona le mosadi ya neng a buildile le yena. Today batho ba balela banneng ba batho because ba batla batho ba se bana le everything. Dr. Novi. Go jwetsa Spear. Sure. Bata fela na kene fela a. Ba batla kena fela. Mijo. Now here's the problem. O ba bona jalo batho ba jalo. O ba bona jalo batho ba jalo. Ka o prioritize ditlhoko tsa bona. Ha fika wena fela ke yena a hlokang. Ke yena fela ya tshwantseng a thuswe. Ke yena fela. Batho ba selfish ba Batho bona ba selfish ba bona ke tla ho bona. Batho ba selfish ba bona jalo. Ba se na kelelo ya o build. Ba bona ka gore fela ba prioritize ditlhoko tsa bona ke di number 1 ke bona fela ba beileng ditlhoko tsa bona ka ke yena di lengana le mathata a mela thusa ke yena tshwantseng a thusa ntate hona le o se mo nkileng ka utlwana le yena a tsaba that late le tsatsing le ntse ke tshwere batho ba mo noteng hona le dinthonyana tse ileng tsa re sokodisa nna le yena a tsaba that late nna shape ka ntho wa re qoqa fela tsa mpotsa gore o rata mara e dijo ene ra ke le kereke man I mean ha ke la ka mfonela o ka kereke ntlo mpotse ke ntlisitseng antliseditse papa ka cabinet
ene ke rata ke na la go ke rata ntate a tseba ntho ntebo nene ang phonela ke hla Pieterberg go moruti mogadi a re o ka ikere ke tseleng ke ya ntlong a mene ke tlotla radio a report hona ha fihla fumana mpheiletse le qebe kwa le dombolo ka ditlhabona tsa go a o marte bua le ntho wa bona nyane jwante bontho but I respect that lady. Number 2, he was concerned hore dintho tse ding ke hopola ka tsatsi le leng a nshebile ke le kerekeng ke re ke batla re rekela bana dieta di ngwana yo ke botsa moshimane mo ke re wa sena dieta ke le life kerekeng ke re moshimane ha ona dieta ke re wa o le tsena mara o tenne dieta tse a ba re pastor a kena dieta be ke re tlo rekela dieta and then be ke re tlo reka di ruler ka ntwe nshebile ndate ene ha sebetse motho ke bua ka rana le sho ke hopola nna na le tshete ke mo file na ke be tsora tshete na tla bona itse tla sala petrol. She took that money a reka dieta tse ke hopola ke re ke tla sekolong ile ke tla ke re ke ile manta a mbotsa re dieta tsa ngwana o se di rekile ke re ya ke se di reki ke di lebetse ke re ene ke re ke mo tshepisa ka sonta be ke re ngwana a tlo di lata ka manta o re hona tlo fete honna ha a fitla re o di rekile dieta tsa ngwana ke re ke di lebetse ara ke dire ke le re ke tsibile tlo di lebala ke se tsara le di rula tsane tsa bana ba ba CPC ka tšhelete ne ke mo file a lebala di hloko tsa hae so a wife ai yo I saw a wife sho anka yona tšhelete e o no ra kwa le di hloko kwa le di hloko Dr. Novi. Now here is the problem mo mamedi wa Motho FM to balunku ka bo madimabe di ready made tsena monna e mong le e mong yo motho nang le ready made mamela ha hona mohlang a tla o valueang ke kwala dokore ke kwala yeah no man can value somebody and ngalisi ko mohlang yena na succeed bophelo that is why those people are very successful. They don't care about qeke bana tabalo about tshwane le runa ke bentse ro qeka about tshwane le runa or they want value they will never heaven in short wela ha ka ba wa itshebetsa ha ka ba una le the business una le staff wela staff Maria not allow to because we're now a girlfriend take up a boyfriend or girlfriend guy. But let me tell you, no man can value you. How management is? No man can value you. But orata, but never. And now come on, my people said to halang or rutwa, abelilimtri, abelibu controller yana, when I know phone, no rumela WhatsApp, rumela SMS. But come on, Banaba, Habajo, Banaba Simba to let's Baba. Sure. They don't care. That the Gamata Mutato Telamut at your late. Marmut, Uno Lisico Katonia. Yeah. Because in their back of their mind, exactly. So that is why I'm getting now problem again mamedi be ke fa mamedi chance ke tlwelle. Now here's the thing re kopana le batho ba reng ha ba fihla uruna ba be ba bona o sona le ho honyana. Now ha fihla wena sa fila hore ha sana le bakala o contribute wena kanti mo mamedi solanka ke soka ke fihla torontsaka ho tshorentse ke le jeni if ke so fihli destination now bohloko ba basadi ba reng ba fihla monne ba ba o bona e kare o atlile and then bana ba sena kelelo ya o build ha ba fihla wena wa tsaba ba etsa ba batla o dula ba ho bona is ke destiny ya bona ba fihlile ba ho bona wena jwale ka o tshwantse o fete o ntse tsamaya o leeto ho yena ke destiny that is why a bona go sena le bakala ora ka etsa a ka contribute ka philong ba and o kana na ntweni etswe ke basadi fela okay ho runa re le banna re na le banna ba jwalo ha ba fihla mosadi ana le business ka bana le something a ke ke contribute bila ha sheba mosadi ona o bona mosadi ana le tšhelete a ke ke contribute hona le banna ba jwalo he will never contribute instead o expect wena because people they don't understand how about read
batho ba ntseng ba le a journey ya destination jwale ka nna momamedi I'm still in my journey ya destination. Yes, motho a nshebile ka bona ke na le dintho tsohle, but the reality of the truth, ha ke batla partner tlo nthusa to build, because re ntse re le journey. Ha se destination mo ke leng teng as destination. Destination is hlotse bo Ntate Freddy. If Ntate Freddy ana fihle destination nka ba sena mo. Nka ba a dutse ka bo spa. But if destination in that batho ba very successful ba ntse ba tswela pele ho pusha, why do you think when o fihla philong ba motho ha o mo sheba bo bona ka rufi motho eno o fihle destination, therefore when o tshwantse to relax o expect it. I got to go to the boring to mommy. Doc, mutukena wa kena ore transformer le tapes za dumelang. Ha hona ntho e bohloko e frustrating jwalo ka motho a senang a teachable spirit. Are o iqetile Doc ke mogobo ka mona ka mafura ke le buile Ntate Mogobo. Ai Dr. Novi o ntsosa hare hona le banna ba ileng hore le bona ha ba bona basadi ba bang ba bona destination. Yeah, ha fihla fumana ntso iphanda o sa bona ka ro tswelletse. Ha ona mohlabile ba batlang go control, I mean go contribute. Ebile ha ona mohlang a batlang go ba party ya ntho e etsa, because ha o sheba o bona ka o destination so le yana o sa bila a phuta matso a dula fatshe. Sure. Koteza kena re true my pastor ready made will never be founded. Are le au ka thola moruti lack of communication. Hai ke le buile ho ngwaneso jo Ntate moruti le Tebza ke bulehile mahlo haholo today. Moletsa kweno ke no re Dr. General Novi, God bless you. Kina mpinda kamona ka Freedom Square. Dr. Novi, Mamed. Dr. November, Steamroll, Caterpillar, Bulldozer. Ai, Mosenulli, Momanulli, Wadinto Zamarato. Qetile, haure moto ya fitlelang ready made. Ho yana ke success. Ibile ha ona matla contributing. And then tweno e ba ka qabang. Pakeng tsa bona ba babedi hobane yena o batla ho ya pele, yena o bona fihlile ke Bongane Hlabathi ke a leboha. Yo, ke a leboha Ntate Bongane Hlabathi. Molaetsa wa kena hore sho ke o utlwa hantle Caterpillar. Jo. Molaetsa ko kena hape hore o hlalosa pelo ya ka. Wow. O na le wisdom ke zi wa lesele. Dr. Novi. Ke soswa ke ntho ka mo bua, which is very important. Motho mong aka botsa Dr. Novi. How so ole boemong ba hore o so fihlelletse dintho tse ding. But o tswana le bo Dr. November ba ileng hore ha o so ka o fumana motho. But o ntsona le mo batlang ho ya teng. O mmona jwang motho ileng hore yena ene o fihlile destination ya hao. O mmona ka setsi next. Ka di expectation le di demand. Simple and metric. Motho re nga fihla philong ba aba bona o le destination ya hae. O mmona ka di expectation le di demand. Lo sa etse next. Ha ona mhlatlo contributor. Ha ba tlo ba involved in ntho di etsa. No involved. Akase lo botse lo Vandaga, how was the church? How was your business? Bana le di business bana mhla. They are not interested. They are not interested. They don't even want to be involved into new etsa. They are not interested to that. They only think the expectation. Bana the expectation. Bana lidi babatla dinto. That is the ke bona batho ba bona ye bana hore yona ena ha se motho ha se mofuta mo wa builder. Ndata ha ona ntho be e powerful jwala ka momamedi wa ka rata. Ke kopa etsa mohlala. Wa bona hona le batho momamedi runa
re bana ba ntseng ba le lehetong ene ntho e ke ithutileng yona Tebole mo mamedi wa Motheo FM ke hore most o bona batho ba expectileng batho bana ba sing willing to build o ba bona ka o demanda le di expectation in batho ba sing willing to build o ba bona ka di expectation le ka di demand but no, you'll never get anything, even just a small thing. Just a small thing. Sure, dog. You'll never get anything from that person because we expect fela. Una lead expectation. How bona yena o fihlile ma yante. Ha fihla wena o fihlile. Ena sa tseboro wena o santse le leto. Now here's the problem. Tebo if se fapa mo mamedi kopa le nkutlo. When o shebele commission ya Kima nto ya Matlanga commission, you will start to realize or destination high is. Le hoja basadi ha ba re sheba ba bone ka re ha ba fihla uruna re na le everything. Because ke ne ke jwetsa basadi ka tsatsileng ke le life nya ka kere basadi ba nahana hore economy affectile bona fela. That is why ba fihla uruna ba na le expectation. Ene mamedi kopa le tlo mamela. Basadi ba nahana hore ke runa bona ke bona fela ba affected ke bona bana le ditlhoko mo mamedi wa Motheo FM economy ya South Africa e re shapile kaofela Dr. Novi economy ya South Africa e re shapile kaofela it's just that hona le batho bana le di figure tsa tšhelete mara yo number 2 hona le awanguk yo Dr. Novi hona le batho bana le di figure tsa tšhelete bana figure ya tšhelete ayo man that I don't know ke kopane le bana ba ba kae ba bang ke bane ke ba kompa le nna e ra ke mosheba ke re tšase di manona le tšhelete motho ba re no vibla waka that I'm struggling Dr. Novi I don't know ke kopane le batho ba kae le nna financially dintho di sa tshwana le pele ka mora COVID dintho di shintshile even on my side in that I feel the pain economy is shapile lenna so when you are a woman o tla monne e ka kelello ya hore wena fela ko wena fela ya tshwantseng a prioritize ka ditlhoko no mo mamedi wa karata no ba bang ba runa re itlhokela dintho tse simple Nkiseta la ka bas kaftin sa papa ke na tabanthelo o ntlale le lebese se ka re baby because ke a papa ka lebese just to show me what you are so much concerned ka nna wa tsotella you are part of my life the same way bontate la ka kopana le mosadi ya business kapa ya zamama don't ska sheba mosadi yeno as a motho ya senga a gona mo mamedi ka rata if o gona ke batla go tla tabeng ya Matlanga commission when you sit down o sheba batho ba Matlanga commission sheba di tšhelete tse batho ba dinkileng it means o bolela hore tšhelete ona mohlange motho ana a isebetsang a reng enough ha ona mohlang o ha ona mohlang hore re ka re every time ha re sheba batho be re bona ka re batho bona ba na le everything mo mamedi ka rata we need to understand ke tlola ke re nna ke respecta le mosadi e ke reng ha ke tshela petrol ya batho wa lo reka metsi ka garage ka tšhelete ya hae ha o nkutlo Tebo Dr. Novi ha ke tshela petrol yena batho ba lo tshela a lo reka metsi ka tšhelete ya hae I respect mofuto jolo mosadi wow iseng bana ba re ha o tshela petrol o dia yena o dia ntho ya speed ya letsatsi o lukisa makeup ya hae ha o theo kena ka shopong kapa ka garage o tsama ka morahao o sa fetela di fridge o tsama ka morahao o ntsa laisha fela o ntsa laisha ha fihla le emathileng o ema ka morahao mamedi ha o tsela petrol ba dia speed sa ba dia ntho ya letsatsi ya speed o lukisa makeup fela ene bohloko e etswa ke batho ba sebetsang gore motho le motho a ka reka le metsi ka tšhelete ya mare the way e leng batho ba prioritize ditlhoko tsa bona ka se reke le metsi ka tšhelete ya hae a ka se reke le metsi ka tšhelete ya hae wow wa ibona a itsheya but e botse motho e tsalang ho yena ka jwa
It's just that people, they don't know how Dr. Novi to add value, how to value bophelo maka. How to talk a little unkelele kolon rekele koloi. No. As a woman, go value. I don't even need for you to buy a car for me. No. I've got my own cars. But there are things. Take out yet at the beach of Pilunya, Kappa boyfriend, Mamadu Garata. Bondat, when I did take out yet as a Masadu, girlfriend, I will come out as a man. Come to the symbol. Mabasadi Bahana, Libana Bahana Matatina, especially Basadi. Khotso Moruti Novi le Tebza. Leha le Katola. Lentunkhile pelo ya ka. A re nna ha ke mo ruta seo ke se ratang or ke se o ka ba seo ke sa okay a re ha nna ke mo ruta seo ke se ratang or ke se hlokang monneng o bona eka I'm trying to change him a re ke ma bohlokwa ka phelindaba Dumela Man of God, a true man of God. Little someone, Kimokwele, Moroccan, Teobuang, Tilisibuang, Tinsusa, Moye, Kisu, Ilongorican, Fiki, Posediposa, Obani, and Bagalina Neola Moteo FM, Low Lily Swearing, Gitutiliting at a Gomamela Nakoto, Pastor. Oh, now you are not a pastor, you are a man of God. Uklehulopola badi kamo. Lena kikini marato. Ene usu kimorata no. Mokole Moroccan. And likely, Omanet, you know, Uspalesa. You give marathon in Omanet this program, Lerona. No, fille, well, it's Steve. Mamma, I'm something. I will put them for the source. So, Lena, like that, full of mood. We put it in. Sure, but you won't that. I bet it's true, man. Baba, I couldn't. Au Moruti Novi, already my message, you are to the Bua. I already need the Moruti Novi, give me your caca brand for Toka, give me the Savato both say. Mama, you must give me the Savato both say, Babylon Fantini, Lelona, Moruti Novi. Kilewile Moruti Novi, thank you. Kilewile Holomane, Somalaisa Kuna, Wakena Doko, or Tebza, le Dr. Novi. Dr. Novi, thank you. Ubuan nete. Na ki potsa hore na basadi babang, why can't they meet their men halfway, especially those who are working? Ntho e buang hore mothata ba dutse ka koloing a sebetsa. Ha o tshela petrol o tsabitse. Wow. Wa bona ena e o e buileng ka jeno Dr. Novi ke batlo o jetsa maka o tsosa maqe ba batho ba bangata. Ai. Because una le batho ba bang le di relationshiping ba jere ka thata. But antsana le motho nang le bogolo. Ke bona batho ba ile ba selfish ba bua ka bona. And ungutile ke contribution sometimes it's not even money has it? Yes. But go about concern. Look, about the frustrations of motho if motho o run a business. Maybe the frustrations are to know hore motho o feta ho eng. To be utseba motho o jile. Dr. Novi o jile na. To know. But that is why okay ke batla look some me ane a reng yena motho wa hae o fila rwa mo change ke agree le ka yona ha o ka kopana le monna yen aneng a se ready ba a husband change we yana tlo ba problem ke kopa re lokise eo once o kopana le monna yaneng a se ready ana le kelelo because it's just most of the people re mata ka mohopolo it's just the concept ya hore wena o na le kelelo ya lenyalo but you are not ready you are not the material ya lenyalo so once o qeta o nyalwa motho wa re mara ke rati 1 2 3 o fila rwa o change
o feel gore wa change. It is the same thing wa ka kopana le mosadi ya neng ana le mohopolo le, and most about bana le mohopolo just the concept a thought ya lenyalo but not gore motho no ready. Sure. Now but ba jolo once o kana mo jotsa gore baby I kry 2 and 3 o feel gore wa change o bothateng o tlo jotsa gore no when you want to change me ke motho nang le a thought concept ya ya lenyalo but ha ready o ba le yeah a kre ke batho tshwanang le ntho gore be le mohopolo o ba le solo mara bo se ready for the training tsa le solo o na le kelelo o ba le solo mara o so tsena di training ke na se retseng etsa 1 2 3 burana o bo fail go khutla la hae because you're not willing. You had the concept and the thoughts but not willingness ya o change. Now coming to the people bana ba o re buang ka bona bana ba re reng mo mamedi ke go ba batho ba nkutla what's about if like when in the day there are ke hlola ke re ke ha ke ruta batho nna ke re o bona there are need bophelong ba motho tse createtseng wena gore kgonong ka monyetla o tsona o tlo kgone o ba le value ska itsa jena dok re tsamaya hle o re Dr. Novi ipite doc hona le ditlhoko o bona le nna motho ka fihla mo nna a ba fumana hona le ditlhoko tse itseng ke na ntho tse itseng tse seng right kana e mong motho ka re ha jo November jo butio tle o itse ke bone o itse ne ke mo tlhompa mara itla ke mo sheba o tlhoka 1 2 3 kanti ditlhoko tseno di ne created wena monyetla so that o tlo bapala role ho tsona gore ke tle kgone o value gore ke tle kgone o value ine le bothata bo emetseng wena gore o tle so that ke kgone o value haeba ne ke le moruti hona jwale ka tsatsi le leng kgosi e bona monwana le boteng ho ngotse mene tekele aba frustrated kgosi ene ne sa tsebo rona le motho a bitswang Daniel kgosi because una hlahla mantatae o bona ngotse mene tekele o frustrated kgosi ha itsebo o bala mengo yeah memo ore o ya kgosi re kgosi kana kwa tsa ntata o Nebukadnezar hona le monna ya bitswang Daniel ine re hanta tao a le ditoro ona bitsa Daniel kana go tse this new king ha itse be Daniel but modimo createile situation se tlo yetsa gore Daniel I introduce where to the king so that from that day king it's bo movelua ai yeah hona le batho ba na le ditlhoko because ba le careless hona le batho ka ba nyatsa mo mamedi ba hona le batho ba ka ba tshabang because ke tsaba mo mamedi mo tla ra na gale ke builder ke ha isa le ke builder Bob Mabena e bitswang Bob builder Mabena Bob Mabena Bob my builder ke feng you dog basadi bana ha ba ra ba tlo ba body bot mabina bot mabi ntho man ya o aha motho te ba go nthuse hlete bo hle mona go nthuse hlete bo hle seriti sa ka se a tsaba ba re bana ba tlo ba Bob the builders market Bob the builder o ke ra mamedi nthusitse o ka re wena you don't want to be a board ibitswa board ibitswa na nthuse mamedi wa ka rata gore ke sheba Bob the builder o ka re wena you are not Bob the builder when o kopana le ke tlo bua ka Sotho mama ka English when o kopana le motho a useless person but don't all about you can try you can see this person is trying you can see this person is pushing you know hloka support to fail o hloka really build it together today ba sa ba batla batho ba build ba batla di ready made ene mo mamedi di ready made ka madima ba dio ba tsa ba ne re akwala 1 minute le bana ba hlahang because bana rena le ntwena re itlhaise ka re ya gona yes ene wa tsa re tlohlane ne ka no go rene dintho tsa rona di popileng mara di qeta gore ka re ba thata re inyamella
Dr. Novi banna ba etsa jona matsatsing a ka hlaha no because akere wena mo feel that impression ya wena o batla ready made Yes. a ba tla ile ready made mara ntho e ke tsebang ya batho bana ba hlahang ka re ke di ready made mohlang di ntho tsa di popileng o tlo hlaha mara mohlang di ntho di sa motsamele hantle wa disappear why because o santsa o studyile wena o batla bob man wena o batla ready made wena ba nyamela ntate ka bona motho ha o mo founela motho a bantsa re hey baby I'm busy but I will tell you when I'm available I'm busy I'm out otla wena ha le matla ana le matla I'm out of the country ale mona taflagtimo I'm out of the country ale mona taflagtimo mo mameti taflagtimo I'm out of the country mo mameti ale mona taflagt ka pa ipope bona ba I'm out of the country o so tla utla ntsa le ke isina e bola re ntsa ye ke taflagt how ntsa out of the country tse so tla utla pa ba mohele tse monna thabo go hlabula go tloele phone o tla motho out of the country I'm out of the country mare why ba mohele tsa arza maitebo phela ka matata o tla re ntse e ho bela mo ja so ya ja blomo ntse e bola mo motho no baby I'm busy man I will see you I'm out of the country because I have responsibility how ro kopalela ho pastor a tsere envelope e brown e tletse mafura a batla lefapha mo le tsa re ke ne ke metsi ntho tsa ka dilokolo le lefapha e kisa di form tsena hore se ba envelope ya teng e brown e tletse mafura di beko motho na itse out of the country because the skeptics le dia sokula mami ka se mate bohle o se batla le lefapha ai jona do ai do tsama mami di nomoro tsa ke a cancela ke yetsa pre-marriage counseling ke a cancela ke a nyadisa ke di etsa kaofela nomoro tsa ka ke 073 202 tebo he makatata o se batla le lefapha e bola 073 202 9079 mama di ke peta 073 202 9079 ke number tsa ka di na le WhatsApp mamedi ya le bua le na le bua ka di WhatsApp hle straight fela le tloele ya di inbox 073 202 9079 ke re ke a rona mamedi kenela phase 6 mona kala matrix phase 3 phase 7 ha o ka re phase 3 kapa phase 7 bo re ya ke re kenya Dr. November transformer ke utlwile bona le lebitso le leng ke letho re ka le hopola mamedi ka ratang ka koloi driver ka re khotsle fita le momolo fite mo Greek ka left o tsa street ka bo se bona ke re ke a rona ka left mamedi nomoro tsa ka ke tsene o tla mfounela ha o nhloka bye Dr. Novi ka ke teng se le bule o la kopana pe